gaze se. Biće para. Dakle, Kavkaz to je čudo. I zato nismo ni mogli, nismo ni htjeli da isplaniramo naše putovanje. Eto, svaki dan nam se događa neke nepredviđene stvari. Sad smo se upoznali s divnim ljudima koji imaju svoj turistički biznis. Eto, sad smo postali prijatelji. Sad se vozimo na raftingu, nismo ni planirali, išli smo u stvari na granicu, natankali smo gorivo i računali kilometražu. Eto, i sad, evo, dva ovo momka mlada nas splavaraju, ili kako se pravilno kaže, malo uz reku planinsku koji ide kroz kanjon Kavkazskih planina, a moram da se isključim, šta će biti dalje, nemam pojma, isključim se. Sana vudiler tümisa, sigarundan sevdisa, Mülerim kalal çeltisa kalam, kalamın zekala, Şemi sakreden gösterana. Adımlar şemsay, Beykare dayanma kare, Sen tanımina hay dünya, Hay zeka, hay kare, Maya megan. Zaista volim Gruziju. Evo, sinoć još jedno iznenađenje. U stvari, mi uvijek naletimo do tako neke interesantne stvari. Išli smo na rafting i onda iznenada smo upoznali te divni ljudi koji su nas primili, gdje smo bili ugošćeni tako gdje retko takvo gostoprimstvo možda se sretne. Pevali smo gruzijske pesme, igrali smo njihove igre, pili smo njihovo fantastično vino, tarhun, neka nacionalna jela. Znači, doživjeli jedno nevjerovatno iskustvo gdje smo upoznali Gruziju kroz njen narod i kroz njenu dušu, kroz folklor. Hvala.